Čudi me, gospodine Stevandiću, da niste sada izbacili vani Petka Rankića koji je rekao da je gospođa Trijić bila u ljubavnoj vezi sa Šmitom. To niste čuli, sjedi metar od vas i svi ste se crkli osmijeh. Čuo sam, ali ne znamo o kome se radi. A ne znate? Ne znam. A vjerovatno se radi ono španskoj petoj koloni koja ide... A pošto vi znate da to tumačite, držite se vi dnevnog reda. A zna se o kome priča Višković. Eto. Ljudi, imate li malo? Nema niko iz opozicije. Dakle, ja ću početi ovo nešto što se ne može nikako zvati diskusijom, jer u ovom parlamentu odavno nema uslova za bilo kakav normalan, neozbiljan rad. Vi ste uspjeli svojim sramnim ponašanjem rukovođenjem da izbacite svu opoziciju vani. Vi ste izvrijeđali, danas izbacili ste sve iz opozicije, predsjednice klubova, još naš troje. Danas ste izvrijeđali Mirjanu Rašin koja je, pa možemo reći, sinonim za pristojnost, ako ništa drugo. Ne, nego ona vrijeđala mene, ja sam nju slušao, ona meni mi rekla istinu? Dobacivala mi. A ja ću vas sad zamoliti da pričate o dnevnom redu. Pa ja dnevni red kaže da mi raspravljamo o ovom vašom nekoj papiru koji zovete nacrtom Ustava. I član 37 kaže zagarantovana je sloboda političkog organizovanja i djelovanja. Kako mi da djelujemo? Ako imamo stav, a vi nas u trenutku okarakterišete nekim frankovcima, izdajnicima, čak i fašistima, gore od izdaje. Je li to garantujete ovim Ustavom? Jednoumlje, diktaturu, totalitarizam. Da pola sata izađete i koristite svečanu govornicu za najbrutalnije, pa ne mogu reći otrovne strelice, napade na opoziciju, stvaranje atmosfere linča, nazivanje ljudi balavcima, glupanima, tupanima i da više ne znam, izdajnicima, frankovcima, fašistima. Ljudima koji su došli iz inostranstva 91. Gospodine Vukanović, odmah vam sad izričem opomenu. Dakle, ja govorim u skladu s Fašiste niko nije Ustavom. spomenuo, vi ste poznati lažov, lažete i ovdje, osuđeni ste na sudu, prema tome nemojte da lažete, držite se dnevnog reda. Imate opomenu i pred oduzmanjem ste riječi. Dakle, očito javnost misli da niste, vi mislite javnost nije čula što ste malo prije radili govorili. Sve što je javnost čula, vi niste, prema tome držite se dnevnog reda. Ne svađajte se sa mnom, nisam ja na dnevnom redu. Vi ste malo prije zloupotrijebili govornicu. Vi ne vodite skupštinu i gospodine Vukanoviću, iskreno mi je žao, vi ne možete se sa mnom svađati i meni dobacivati. Ne dobacujem, vi ne date da diskutuje. Ja vam ponavljam, neću vas više pustiti 10 minuta, ne ometajte kad ja govorim. Neću vas pustiti da pljujete 10 minuta, oduzet ću vam riječ odmah, ako ne budete govorili o dnevnom redu. Dakle, član 32 kaže, zagarantovana je sloboda štampe i drugih sredstava javnog informisanja. Da li vi mislite da se trenutno, što gospodin Višković kaže, ja poštujem Ustave i zakon, ovdje sve funkcioniše savršeno. Ne, to je besprijekorno. Sistem se raspada, svako javno preduzeće u minusu. Na RTRS-u, koji je javni servis, koji svi mi plaćamo, kao poslanik 7 godina nisam dobio 1 sekundu vremena. Niti sam bio bilo kada gost, ni radio, ni televizijske emisije. Da li je to sloboda... Nacrt Ustava. Pa je li to u nacrtu Ustava? Kaže, jeste. Piše član 32. Zagarantovana je sloboda štampe i drugih sredstava javnog informisanja. Slobodno je osnivanje novinskih kuća agencija. Cenzura štampe i drugih vidova javnog informisanja je strogo zabranjena. Stav 3, član 32. Da li je cenzura? Ako, recimo, ja i niko od poslanika naše liste ne može na javnom servisu dobiti za 7 godina ni sekundu vremena. Je li to autocenzura? Je li to diktatura? Je li to Sjeverna Koreja? Kršite Ustav. I ova gospođa koja se nalazi, i naravno svi ostali, koji se nalaze na čelu RTRS-a, a koji su partijski vojnici, što je pokazao prethodni direktor i glavni urednik koji je postao konzul u Turskoj. Kaže, zabrano je putem... Gospodine Vukanović, član 160, opomenuo vas, molio, pričate o konzulima... Pa pričamo o cenzuri, slobodi govora. Ne pričate više jer sam oduzeo riječ i bavite se privatnim životima ljudi koji nisu... Koga sam spomenuo privatnim životom? Iskreno mi je žao, oduzeta riječ, hvala.